chinacho. Ari, sinami kapan. Ari mashigukuna shinaka ña riksishpa katishpa kanajungapa kunan kay awaki punllapika muskuykunamanta riksingapaka ima muskuytata kallarishpa charipanchi mashi Humberto. Ari shinami kapan ña mashikuna yalishka punllakunapi rimarina hushkarkanchi nachu ña shuk muskuykunamanta kunanga ña riksigripanchi hasta ungariña ficha hushpa nachu waki mashikunaka muskupariankichi ficha hushpa mana kashpaka saraguta shinapas ña tagra imata tagra kapan jabón ari chaykunata muskushkakunata ima rimagrinchi wagra tupa hukpima chay muskuykunata ña charigrinchi shinaka convidarishka sakiripankichi mashikuna. Ari mashigukuna shinaka ari riksishpa kagrinchi nacho kay kamulla kay wiñay kawsay ukumanta riksichishpa katinchi shinashka hipaka ña ñukanchipa muskushakunatapash riksishpa katishun hasta wangari kilkamushpa katillunpas convidashka kapankichi mashigukuna shinaka kay riksishpa katipashun kallarishpa nacho ficha huymanta ari katipashun nacho shinami nipan hasta wangari ña ficha hushpa nakashpaka barriando nipanchi nachu ficha hushpa hasta ungari mapata yukchishpa muskushpaka hasta ungari ñakaru yaringapagmi kan nachu shina muskurinin hasta ungari ña shukkunaka shuwa yaykunatapashmi villachik nin mashikuna chay ishkay kapan mayjambas ña nachu ari mashigukuna shinaka wakinkunaka yachan nacho kay fichakushpa muskushpaka imapas shushikan yari karu yari ña ashaguta fiñarishpa anchuritapas shinata rikun nacho ari shinapas kachun astawan yalimi rikuytukushka kan fichakushpa muskushpaka wasita me fichanga nacho ari ima tiashkata apashpa nacho fichayta fichanga nacho shina ninga mashigukuna shuwaykushkami hasta fichayta me fichashka ninmi nin nacho chayka imanifita kan kallarishpa hasta tiashkata tukuyta ari shina apashka nishpa shinaka kay yachaykunata nishpa riksichin nacho mashigukuna ari sumak chishita charipaychi mashikuna ñami ñapaktalla katishpa kanakun ari ñakilkamunajun ari Anita Farinango Otavalo Kitimanda sumak chishiguta charipay mashigo charipanchi mashi Richard Kushkawa Males Nacho buenas noches mashi aquí con siempre con la sintonía de la radio y Lumán un saludito a mi abuelito Marcelito Males Guamán que ahí. Es su fiel oyente Paichani mashigo mashi Marcelito suma chishiguta charipay nacho ari shinallata kikimba nitugupi Richard Kushkawa ari suma napaygukunatapas chayachishpa kan kay chishipachapi shinami kapan mashikuna kikinguna mañana tigrachupas katipanchi mashis para los que nos están escuchando y están preguntando pero en este día yo soñé esto mashis entonces a que les invitamos para que puedan escribirnos a estar con nosotros desde ya luego para que no se nos queden los comentarios eso así ya llegaron no muchas gracias para traducirles nomás soñar que está barriendo soñar barriendo la casa es símbolo de abandono de hogar o robo pero Carmelita comentaba de que más tiene como efecto el robo no o sea, van a limpiar todito lo que usted tiene en la casa. A eso se refiere. Entonces, las personas que han soñado eso, a tener mucha precaución y a no dejar a la casa abandonada o sola, ¿no? A dejar con alguien o bien asegurado la casa. Así es, Mashis. Por lo menos el día o los días muy cercanos de lo que ha soñado, siempre tener esa precaución. Si van a salir todos, por lo menos dejen encargando para que alguien esté siempre echando el ojo, ¿no? Al vecino o cualquiera de las personas de pronto si puede quedar en la casa que mejor machis y no se dejen sorprender, más que todo esto no puede ser que a las escondidas se puede entrar, sino también en estos días al menos se escucha que a veces a pretexto de vender algo o pedir agua o alguna cosa que si les diga, entonces siempre tienen que estar muy atentos porque ya tuvieron ese señal de, digamos, anticipado de que lo que puede que pasar. Tenemos que prevenir. Así es, Mash. Ilkamush pakatipan ña kaypiña Anita Farinango de Otavalo, Ari,
ña apellido me de Otavalo Kashkanachu. Ari. No sé apellido o Payo Otavalo manda Kashpapshina, pues Madrid, España. Madrid, pican, España, Nacho. Picanchini. Buenas tardes, Suma, Mashis. Chishiguta Charipa y Mashi Yupaychani. Anita, Yupaychani, Shina, Ari, Puncha Yachkamanda, Yakanchika Otavalo manda y España Nina Hunchi, Ari. Chinapas España, pican Nacho. Ari. Suma Punjagota. JC. Imagina JC Farinango. Casi en el JC Recuerdos. Saludos, Mashi, buen programa. Paichane, Mashigo. Luis Leo. Buenas tardes, Mashi. Un saludito desde Colombia, Popayán. Para el maestro mecánico, maestro Berna Nacho. Pichari Uyahun, Shinaka, Sumagnapaita Chinchi, maestro Berna. Popayán, Binin. Colombia, Pinish, Penin Rico y para el maestro mecánico, Nin. Nacho Sí, un saludo cordial para el maestro Berna en Colombia, Popayán, Mexicana. Mexicana, Shina Micharinchi, Michelle Mashuti Chari, Nacho. Michelle Mashi. Michelle Mashi, buenas tardes, Mashi, que significa soñar que están bailando y viene un humo a mi rostro. A mi rostro, Nacho. Ari Meshigoko, Meshinaka. Imagina tushu nahushpa muskushpaka mashi umbika imatata uyangi yachangi uyashkangi nachaytaka na uyashkani tushu nahushpaka rimashigukuna wakinbika kay tushu nahushpa ñukanchipas chaypi tushu nahushpa kashpaka ari imagupi kashpapas paktalla chishu imapis rurahui uyarinka nacho si alikan o manali kagpipas chaypi pakta kanamanda rikuchin nacho imagina shushin pinishpaka estás involucrado en lo que va a darse o lo que puede ocurrir nacho are chaypi pakta kanamanda que chaymanda tushuhuni chay yapita nacho o tushuna hukta rikushpa imankashpaka shinallata imapas hari man tushuna hukpi manga wakinbika irkiana kagpi nacho mashigukuna ari chayka ñatushu nahuta hari mi kashkata muskushkani manin chayka shinaka irki mami kanga nin o irki anga imami o sea chay yuyayta charin nacho mashikuna shina kaykunataka riksichin nacho ari mashigukuna shinami ña kushinipas ñuka ñaviman shamurkanin nacho ari shinaka kaykunami ima wukashpapas mana yangata shikanja shupakta imapis rikurina kanga sino que rikurishpapish ñukanchimanpish chayana kagpi nacho mashikuna imagupillapish chayachina kagllapita kaytaka muskuyka kan nacho ari chayka yuyaypi kana tukun mashikuna wakinpi manga irkiyashpa imapish ñukanchillata hambichinamanpish tukuringa nacho o ñukanchipi imapish rikunapish kanga chaykunamanta kayta ushan nacho mashigukuna chinami kapan mashikuna imata charipanchi kaypi Richard Kushkawa Males Nipan en mi juventud yo soñaba bloques de hielo gigantes ariña kilkamunajo nacho yo paychanchi que caían del cielo y a la mañana siguiente siempre escuchaba que alguien ha fallecido nin rikuy ariña rikuy shugyachay kan shinaka chaypa shugyachay mi kan nacho hatun rasukuna urmashpa nacho hawasilumanda urmashpa shinaka ña kayandipaka wañuytami uyankarkani yupaychanchi rikimashigukuna kaykunaka shugyachay kan nacho ari mana uyashkanichu shinapish yachajurkanchik kunanga shinata muskushkanchinaypika ña yachankichi nacho imami kayta ushan katipanchi shuktapash nacho Luis Héctor Amaguaña Cotacachi, buenas tardes, mis estimados. Muy bien, felicidades por el programa y el buen ánimo. Adelante siempre. Saludos cordiales desde Cali, Colombia. Colombia, mamá yaktaman. Nachu mashikuna yupaychanchi. Ari Colombia pi uyanahu mashigukunama. Ari mashikuna. Ángel Castañeda mashi kilkamush papashkapan. Nya kaipi rikunahupanchi Ángel Castañeda JC. Castañeda, Nigna, Chuari, ya estaba Kilcamonajo, ya. Saludos desde Guayaquil, Nipan. ¿Qué es soñar con mi suegro? Que está muerto, niñerín. Y a la misma vez está vivo. Está vivo.
Oñushka, Mashikuna. sinasta causashkapani. Ari mashigukuna, ari mayjambash wañushka gente ukuna wañushka kakta muskushpaka maymanta wiwa wañunakakpi nachu mashigukuna. Imapish wiwakuna wakinpika wagrakuta charin wañun, kuchikuta charipi, watalpaku ima charipi, alkuku ima charipi wañunlla nachu imakumantapish wañun. Shinaka chaykunamanta shina muskuita chari usharin nachu mashigukuna. Ari porque abuelo pachaca na wañujimanta payka kawsaypish rikurin pero shinapish wañushkata rikuchin chayka wiwakuna wañuyta ushan mashigukuna chayta uyankapa kayta ushan. Ari mashikuna. Shinami ña kilkamushpashkatipan. Luz de la Torre nipanmi. Buenas tardes, señor Carmelita Nin. Carmenelita Nin. Ayúdame con la respuesta. ¿Qué es soñar mucho viento fuerte, huracán, que ingresa al cuarto por la ventana? Tukuta mi esta ungari akapana ñaya ikun nin. Chayta muskushkani nishpami tapupan. Ari mashigukuna kay akapana kuna ka mana yapa ali pakakan mashikuna hasta wangari imagina ni panchi shu chiki yapimuju shinapi kan nacho. Ari. Shinapas kachon kay chiki ka mana kan kikin chiki washakay mandash hasta wangarin ya pipas chayta munaita charimanda mingaupi kan nacho. Ari. Shinapi ka shukunapa munashka rikushka kashkamanda ari kaypika washu Huita ushanchi nachu mashikuna. Shinami kapan mashikuna. José Kishpipas kilkamush pakatipan. Saludos mashis. Excelente programa. Nueva York Anganachu con ustedes nin. New York. Yopaychanchi mashikuna. Rodrigo Maldonado mashi mi kilkamupan. Buenas tardes mashiku. Quiero saber qué es soñar queriendo jugar fútbol pero no juego. Siempre entro a la cancha listo para jugar pero se termina el partido o me despierto nin rikuy. Ama rikchari ari mashigo. Puñush pakatilla yari. Puñush pakati pukjapangi ari nacho. Ari su partido de fútbol ka. Mishna nicho. Nacho imago takashpapas piwambas randimanda mishana huipi yuyeita charin. Ari. Mishangapa nyukaps mishashpa yuksingapa munani. Imapish mushuku shina kuzasukunawa ima tal vez chay shumashipas chay desde charin ñukapas shina rurash chayka chay misharifi kaypi kan nachu mashikuna imapish yuyaypi kashpa ruraypi kashpa imapi kashpapas porque fútbol ka mayja mishar competencia ari imata kashpa tarina apana nachu chaypika chay competencia pi kahui rikurin nachu jam kaykunapi astawan bachaka rikurin nachu mashigukuna ñuka kayta pacha hasta mushutam ñuka ka rurajuni yashpa imam ruraj ñuka shupsh hasta ñuka misharisha chaytallata chaytallata hasta wangari ruran nachu hasta walita si pukllakushpa kakpira ñuka tara imaginani washamasaki wawpi mangarin ñuka parurashkawan shugra ñawpama llukshin nachu mashikuna. Ari mashikuna, soñar que está jugando fútbol, me comenta Rodrigo Maldonado, ¿no? Esto significa de que alguien más está intentando hacer lo mismo o algo un poco más, incluso más complementado lo que usted va a pensar hacer en estos días o lo que está haciendo, entonces tenga mucha precaución, Mashi. Luz Morán, Mashi Pash Kilkamupan. Buenas tardes, Mashi, yo soñé ahorcando un cuinín. Ari kuita si pijushka. Ari mashigukuna kay kalikan. Ali chukapan. Ali mikan. Ari mashikuna kuita rikuhushpa muskushpa kuita happy hushpa chari hushpa rikushpa muskushpa ñukapa kakta rikushpa muskushpaka maymanta irkiyarin mashikuna. Wasi ukupicados irkiyan maymanta. Shinapish kachu kaypika ña sipijuni nin nacho. Ari sipijun ña. Chayka sipijushpaka ari chay ima nana ima ungu ima kanatapish misharina kan maski hambita ushpash mishana kan mishangapach ari chaymanta alikan nacho mashikuna ari shinashata katishpa kapanchi abel morocho ayupaychanchi mashigo napaygota kachan nacho ari Lenin Ascanta nipan buenas tardes mash que significa soñar estando subiendo a un árbol y por más lo que intentaba no podía pero a la final me subí al árbol ninnacho suma pacha mashigukuna ari imaka pipash hawaman rinaka chay chari chakilla rina ima yukashpa rina kashpapash o aspirishpa bichana kashpash pero hawaman rika alimikan tal vez chay rurajikunapi imapipish na hawalla paktachita ushanahunchi shinjikan ruraji
Kutimbas, kutimbas urashkapi, pero ushagringi mashi. ¿Ari? Porque hawama bichika ushaymi kan. Imata kashpash ushana kan nacho, cheka suma kan mashikuna. Velázquez Johnny Kilkamushpa Katipan, Yupaychanchi Kilkamushkamanda Mashikunatapash. Si algo nin, soñé que alguien se pudo dar una interpretación del sueño de caer los dientes, era que se trataba de un familiar que iba a fallecer y así fue nin. Kirota hasta Hungariña. Ari mashikukuna, cheka shinapacha kan nacho. Ari kirugukuna urmashpa kashpa nacho. Wakinkuna kanin kay huchugupi pacha huchugukuna urmashpa ka. Abuelogukuna wañungapami ninnachu. Shinapish kay chimba puralla kay kirugukuna urmashpaka ñukanchipa pacha taytakuna wañunakakpi ninnachu. Ari chaymanta ña kaykunaka shinami kannin, ari cierto mi kan mashigukuna chayka ña ñukanchimantapish kay llakikunata yalishpakanajushkanchik shinapash kachun ñuka kusa nirkanachu imashpachari ñuka taytagu na irkichu karka. Ari ñashinagu rukugu makiguna imata ushan ashaguta yapurin shinapish na imatapish nananchu ali mikani nishpa tiajunkarannachu shinapi ñuka kusa kanin chimba pura kay gulpi kirusallami urmawan ña karka como a las 4 de la mañana shinapi ña villachiwan shinata muskushkani nishpa chayka pachapish rikunata charin mashikuna sichishi muskungichi watallapash sakiringranachu si ña punllaya hukta muskupika ña llakana pacha kawpi ñanachu shinaka ña llakana kashkapi shina muskushkanchik rikuy llakika cierto mi kan mashikuna chayka Sumak pacha hasta Hungariña yachajushpa pashkatipanchi nachu yupaychanchi ñukanchita uyanajushpi ña caro mama llaktakunamanda kilkamushpa katipan Ana Isa Males nipan. Buenas tardes mashigos, saludos en Quinchuquí a toda la familia Males Tituaña Ariña Antonio Males mashita ñaupama pushekan nachu Quinchuquimanda shinapash paypa ushigumi napa hupan ayuta nachu tapuita pasharipan. ¿Qué será soñar estar en un velorio? Y la escuchamos aquí en Washington, Estados Unidos, nipan. Veloriopi kashikani nin. Se gusta tapujupan. Ari mashigukuna. Ari si es que may manda kan nacho. Imagina nipanchi wañushka guta pacha rikujushpa ucharijushpa muskushpa kagpika ari wiwaguka kikimba pacha kag wañuna kagpi. Shinapash kachun ña veloriopi kashpa kumbashpa kajushpaka wakinbika shinasta uyangapa kimilla ka ayllukunapa o kimilla kawsaq mashikunapa imagupish wañunata rikuna kashpa nachu shinapash kachun ukayta ushan kay llaqtakunapi kashpapash kayachishpa villayta ushan shinami kanchi wañurkami ima kashpapish nishpa nachu Ari mashikuna chaymanta yuyaypi llakana mutsurin mashigukuna kay veloriopi kajuyka maymanta ña yachaq chayangapa kan nachu Ari mashi Ali AS nin nachu. Buenas tardes mashis, que soñar ayudando a lavar anacos a una desconocida en un río de agua cristalina nipan. Ari mashigukuna anakugukuna si yurag anakugukuna imakashka kagpika wawa wañuykunata o soltero wañuykunata uyangapa kangalla si yana anaku kashka kagpika ruku upaya mashigukunapa wañuypi kanata riksichinnachu mashikuna rikushpa kan pero shinallata mana kimilla karumanta shamu mashikuna o karupi kag mashikuna wañuyta ushan chaymanta shina riksichinnachu yakupi kashpaka Yupaychanchi mashikuna Olguita Anrango Pashkilkamupan ña hatun rukata shina rikuchipa sumamu yarijun nishpa. Luz de la Torre Mashi, muchas gracias Mashis por la respuesta. Tengo una linda tarde, de Dios les bendiga nipan. Yupaychanchi ñukanchita uyashkamanda mashikuna. Mari Panamá, buenas tardes Mashi, saludos desde Quito, Nayón. ¿Qué significa soñar estando entrando a robar en una casa? Rikuy. Mashigukuna hare kaitaka mana yapa muskuita muskushkanchichu yarinnachu mashikuna wakinbika
Ari shinaka kaitaka mas tapuyma churashun nachu. Tapuyma rapash. Mashigukuna mayjambis nachu yachapankichik shinaka kay pillata kilkashpa yanapashunchik nachu. Ari ñukanchikpis maskashpa katishun nachu mashikuna Maskana arita kanchik. Ari shinaka ñalla shawata shishpa Rikupashun, ari? Charipanchik kunanga Walsaki Gladys nacho. Ari? Buenas tardes, Mashi, me pueden ayudar, que es soñar muriendo ni mashiguchu wañu hurkanki. Opita waño hurka. Opita wañu hurka nacho. Ari ukanchi wakin bikamos kurinja minachu mashikun imata pa shina hushpa shina piñuka yata riku hushpa nacho. Ari chaypika mashigu na yapa kayka sarikunata charinchu wiwa wañunawan gashtawan gari imapi kashpapash imashina nipanchi ñawpama llukshinkapapash kayta wishan o katichinkapa nacho shinaka mana yapa llakirinachu kapanki ashtawan garin kikinka ña jarilla kagripanki o imata kashpa shagota paktachishpa kushiyanatapish riqsichinacho shina Ari? muskuypika wakinkunaka kutin shuktapish yachapankichimi shinaka yachashpapish Kilkamuito kilkamunasha shapankichi. Ari, Ari. mashiko. Sesión Rango Mashi Mikilkamupan. Buenas tardes, Mashi. Soñar muchas flores y de muchos colores. ¿Qué será, nin? Yo paichani ni pa nispa Mikilkamupan. Ari mashigukuna sisagukunata muskuypa shinallata mikan kaypika wawa wañuykan nacho ñukanchik muskuypa yachaypika nacho Ari. wawa wañuy wañushkata uyankapa rikunkapa chaypa kaykunataka muskurin imashina nipanchik imashina ña kaypika tawka tullpukunawan rikushpaka nachu wawakuna wañuypiman altargu nishkaka shushu tullpukunata Shuk churan tulpu sisakunawan. chaykunamanta sisakunata churan chaykunamanta ni muskurin nishpa riksichin nachu ari yuyaypika natukun wakinpika uyayta imami uyaringa nachu mashigukuna. Ari, Shinami Kapán, Luis Panamá, Mashi Mikilkamupan. Buenas tardes, Mashi. Por favor, ayúdame con un sueño que estaba yendo en el bus y estaba alambrado alrededor del alambrado, Nipan, Nacho. No podía salir. Ayúdenme, por favor, Nipan. Mashigukuna alambrita muskulka mashi Humberto uyashkanki Kay alambre kunata nya kay angu, anta anku kunatas nya muskushpaka nya kay cárcelman rinakapi o chinata uyarinakapi nacho. mashigukuna Yachajushkanima. ari shinami nacho kaypika ña alambrashkata ima muskushpa kashpaka maymanta uyarin preso hapitukushkata nacho mashigukuna wakinpika preso hapitukun maski kay imashinaninchik pensión alimenticia manda wakinpika antawawkunapiman purikushpa waktarishpayma o imagumantapish ña preso rita usharin nacho makanaji manda imamantapish ari chaykunapami kaytaka maskurinnin nacho mashigukuna shinaka kaytaka yuyayllakapanki amanpiwanpish makanajupankichu mashiku Ari mashikuna. Mashi Hilda Pinza Kilkamushpakapan. ¿Qué será soñar amarcando a un chanchito lechón nin? Uchilla kuchiguta. Aquí picharijunini. Chaika. ali kuchigu kashpakali kanga nachu mashigukuna ari Ima tulpu. ari mapa tsala kuchigu iman hasta hapa kuchigu ima kashpaka na ali shina rikurin nacho shina pashkachun kutin ali kuchigu sumaqlla kuchigu wawa kuchigu kashpapash ari imaguta kashapshi rurayta kallari huigumi chayka rikuchin chay kuchiguka piñayta ushan nacho ari ali ruray kallari kan nacho mashikuna. Shinami Kapan Mashikuna. Mashi Justin Sebastián Lain Kika Mushpapash Katipan. Buenas tardes, Mashi. Quería saber qué significa el soñar que en el sueño te estén hablando del fin del mundo. Saludos a la distancia, Mashi. Nin Chaitaka Uyapashkangichu o Moskopashkangichu. Mashigukuna, pero wakinpika kaypash kayta ushan nacho. Tal vez shuk novela tema rikurianki mashigu wakinpimanga rikushpa sa imashina ashata que fin del mundo kana shinata chaykunata ima muskushka imashi uyashkashna shina o rikushka shina muskuchinlla nacho wakinpika chayta muskukushpa puñushkapi yuyaypi chay el subconsciente nin nacho Ari. katin nacho rikushpa uyashpa chayta muskuyta usharin mashikuna
no sé, chaymanta imatapish kuti imapash muskushkatapacha mana yuyanichu shinapash shinataka radio takashpapash ña uyachishpa sakishpa televisión takashpa uyashpandi kashpa Chay kunandi muskurin, ari? muskurin nachu mashikuna. Shinami kapan mashikuna ya yaypi pacha kapangichi. Pita kilkamushpa katipan mashi Carmelita. Ari charipanchi kaypika sami tam imani Seiri. Seiri. Ari. Ari mashi Seiri. Saludos desde Otavalo. Bendiciones. ¿Qué soñar? Mi esposa me traiciona en Nacho Mashigukuna. Ari, típica, imagina ni panchi na me traiciona, ita que ricuchijunji Nacho. Sino más bien ricuchin pica, imagina ninchi, wakimbika ashaguta ninchi, coraje mi katishka canchi ninga Nacho wakimbak. Imagina coraje kashpaps ali fuerza lluvia y mataps kutsi ruranay tuk imapskan ya chay samay kamay manda mi tiang ning nacho Ñukanchipi. Ari chayka ali samay fuerza wa chayka wakimbika chay kunami imagina sakin ning nacho ashagut lado yang ning chay kuna manda muskurin ning nacho wakimbika nya Kijanayang nasinacho wakmenina hunchinacho nasinacho karkani pero imas pacharkay punjakunapika kisha ka itayarin nasinanayang usamba tayarin ning nacho kuti wakimbika nyakutin hasta kunambika alikani nyakutin nina hunchinacho ari chaykunapi ashaguta kay sakikuna o nakashpaka wakimbi manga pugyu kunapi armaitaima de pronto wakin mashikuna kiyachan nacho cheka armas pasinakan sinapas kachun nya imatafshaita kutisakishpa nya kungashpa piñana rurapika anchurishina sakirin niño kansamayukuna chay chitaka muskuchinni toyashkanchi mashi shinami nya yachajushpa katipanchi mashikuna mashi Seiri. Respecto a su sueño, no quiere decir que su esposa o su pareja le va a traicionar, más bien las energías, las ganas que usted tenía o que tiene, muy pronto o más adelante se le van a quitar o se le está quitando también, entonces tiene que tomar cartas en el asunto, ni panchinacho. Ari Richard Kushkawa Males, Kilkamushpa Katipan, en una época soñaba muchas serpientes, casi de todo tipo de serpientes, y me tocaba pasar alrededor de ella por camino muy angosto. Mashis, ¿me podría explicar eso, por favor? Ni Ari ña kaita mosku cariña, está buen cariña, ni pan ñuka uyashkani kulki kakta nacho. Pero kaipica ni pan ni mata naruraktami. Me tocaba pasar nin rikuitaya rikun kashkani nin tukuy kay imashaminirin serpientes nishpaka amarukuna nacho chaykunata rikuitaya rikun kashkani nin shinapash kaykunaka ña kulkimi kapan ima gupipash kashpaka ña rikuitaya rikupanki nacho kulkikutaka ña shinapash na takaritash o tal vez su oportunidad kunatawka nacho ninchika ala chayuras kunata rurana karianga mas napish chayuras katiarka pero na yashkanichu nin wakimbika na chayta rurangapash wakimbika imata manja imandapish nachi vinchi nacho pero ruraykari ruranalla karka ñuka shinallatami kayka purijurka imatapish ñukawan shinallat ñukatapish yallimi hasta huyaypami shinajun karka kunanga alikan ñukaka kutina ruraymandalla washama sakirishka shinayma rikurinchi ninchi nacho chay kan nacho chayka suerte minikta uyashkani chaymanta payta muskushpaka napi mambash villanacho chayta muskushpa villapika suertemi shuk mayalinga nikta uyashkani nacho mashikuna Ari, suma mi kapan yachakushpa katipanchi, kaypi minipan Alexander DC. Buenas tardes, Mashi, quiero saber el significado de soñar a las mismas personas una y otra vez. Kutinja, chay mashikunata muskushpa, kayka imata kapan nishpa mitapupan. O tal vez imapish mashigukunawan imatapish rurashanishka kashpa o rurajushka kashpa o imapi kashpapish tuparishka kashpapash chay imagina ninchi wakin cosaskunata na puchu kashpa sakirin nacho las cuentas no quedaron cerradas. Chaymanta yuyaypi yuyarijunlla shina paykuna kashpapash
uñukanchik kashpapish na anipaqtachishpa sakishka kaymanta chayka sashu yuyaypi na tranquilo kashpaka yuyarijunalla urmannachu shuta kaytaka mana kashkanga ima kunganlla kunangamanga imashi imashikuna chayka shuk cosas pendiente kaymanta tal vez mayjan partemantapish tianga o mana kashpaka na ñukanchikpilla rikushpapish puede ser en familiapi paypa aylluwan o sea kayta na cuadrashka kani chaymanta wakinpika pinganayan tuparingapash pero paymanga willariangami yanimi yachanga yanimi ninahunchik chashnakunamanta kutinpish muskuchin ninachu mashikuna yuyaypi kana hupi Ari mashikuna sumakmi kapan shinami yachakushpa katipanchi Yuli Campos pash kilkamushpa katipan. Buenas tardes mashis, ¿qué significa soñar entrando a una iglesia católica y que tengan una excelente tarde nipen yupaychani mashi Yuli? Ari mashigukuna shinami ña kay iglesia kunama yaykushpa muskushpaka chaypash ñukanchik krinapi kannachu ari shinaka wakinpika puntakuna ninkarian nachu mashigukuna kandaka chaypimi sindishkaninmi ninkarian nachu ari chayka shinakunapi muskurinnik tuyashkani nachu imatakash shuti ñukanchik shutita ukuman churashka kawpi ningashka ari chayka chaymi yaykuhushpa muskurinnin chayka pero na kan imakunanda kayata imapash yanalla imaura wakinpi imapish nanay hapikpi ña rimindarita ushannik tuyashkani nachu pero ña yachanchik iglesiapika siempre tian nachu na tukuy mashikunaka ñukanchikta llakiypi kuyaypi kawsanchik wakinpika hasta espelmallatapish churashpa sakin kaywan naninchichu ima santukuna minalita ruranakun sino más bien mayja rurawpa chay intención y chay devoción munajuy chaymi paktarishpakatin naliman ari chaymanta chaykunataka muskunchik nikta uyashkanchik chayka mas que iglesiaman rishpaka shinallata mas que ama imagutapish takarishpa kachun nishpapash ñukanchikllata pachaga mamatapish mañayta ushanchinachu mashikuna ari shinami kapan ña riksichishpa katipanchi Mari Panamá mashimi kilkamupan. Mashi, ¿qué significa soñar estando cargada a un bebé nin shu wawaguta aparishkata muskushkani nipanmi? Ari mashigukuna wawaguta imashpash shinanin chaymi tapuykan nachu kunangama natarishkani imashpata shinaninga pero wawata muskupika wawatash nami rimahun nin nachu wawata shina rimahupimi muskurin nin nachu ari chaytaka muskurinpacha nachu mashikuna shiw punllaña punta piwanpish tuparishka kanki rikuma kidan wakinpi pay pura rinri sikirishpa rimarishpa tiyanahun nachu imatapish niwanahun yari uñukatallata rimanahunqa imatakash yuyarinña yuyaytapish nachu chay hipaman pakaripaka wawata markariakushpayma aparishka kashpayma muskurin chayka siempre imaguta kashpash washa rimahuykunata tiyawpi kaytaka muskurin ninmashi ari mashikuna ña yachapanki chimi ña shina kashpaka yaypi rikupanki rikushpaka ña paykunami kanqa nipankichilla nachu. Anita Farinango de Otavalo mashis, ¿qué es soñar? Una serpiente verde pasó cerca por debajo de un río pero no me pica, gracias mashis ya rimana juparkanchi nachu. Ari mashigukuna ari kaypipas serpiente nishpa nachu ashaguta aclarashpa ali shuk tulpukunaka suerte nin nachu coraje nin nachu chaywanga fuerte imata kashpapash kay maypi imatapish namanllashpallami ruranki paktachitapish ushanki nin nachu kutin shuka yanata muskushpa yana tulpu kay amaruta ari serpiente negra ninch chayka mana alichu nin mashikuna shinapash chayka na alichu nin nakanishpaka ña rikuylla kan na imapish pero kanijushpaka chayka chay millay imapash tuparishpa na ali katijushpami kaytaka rurannikta uyashkani mashi yanami na ali nin chaymanta shuk tulpukunaka alimi nin nachu mashikuna ari mashikuna ña yachapankichi yachajushpa katinchi Luzmila Amawaña nipan. Buenas tardes mashi, ¿qué significa soñar? Hacer perder kanganacho una alpargata uno solo nipan. Desde Venezuela, gracias mashis.
Yupaychanchi mashi Luzmila nacho, Luzmila Maguaña, pa muskikunata rixichikamanda. Pargatiguta chingachishpa muskushpa ninacho. Ari pargatigukunata muskuyka shinallatami kan wañigukunata uyana kashpapash muskurin nacho, pero ruku hindikuna wañuna kagpi nacho mashigukuna. Ari, clever, agualongo ni pan. Buenas tardes, mashis. ¿Qué es soñar comprando telas o vestimentas? Ña kaypika churajunata mana kashpaka tela ni panchinachu hinduta. Muskushpa miña kapan imata kapan nishpata pupan. Ari mashigukuna imagina ni panchi tukuypi ma kay ñukanchikpa churajunata muskushpaka maymanta ma shina mayjampish kuyayashka mashigukuna chingarina kagpillata muskurin nacho. Shinapash kachun kay tela nipanchi yurak kashpa ña imagina yachapankichik yuraka maymanta soltero o soltera kashpa o wawaku kashpapash chingarinapi muskurin nacho. Shinapash yanakunata azulkunata shuk tulpuwan kashpaka chaykunapash shinakunata ashata ña mayor gendipa nik muskuchi nishpa nin nacho mashikuna. Shinami kapan mashikuna. Mañapanchik shinapash manara kilkamunchu nacho shukta tapiyukunata mana kutichishka kanchi mana yachanchichu nishkanchik nacho. Mayjami yachashpaka yanapachun mashigukuna. Shinapash kay telakunapi wakinpika shukta yachaykunata charishpapish kilkamunalla kapan shuk yachaykunatami riksishpa kanchik nacho. Riksishpa, shinchachishpa y wakin ayu llaqtakunapika shuk muskuypa kapanka nachu shuk kayka shinami kan nishpapi yachaykunaka kapanmi. Shinaka kaymanpas chayachimuchun convidapanchi. Aida Jerez Pereguachi, buenas tardes, mashis. Nipanmi, ¿qué significa soñar que me coloco a niños en los dedos, nin? Wakonata, rukapi, churani, nin. Y mashata kapanga. Mashina, mashigo, wawakunata, rukapi, surtijastashna churani. Shina churani ni yerin, ari? Mashigo. Wawaka ña yachapanchi ña wawata imata muskuinacho, pero makipi churashpaka hushpaka nayapa kanashina rikurin, no sé, mana yachanchi nacho aliguta kayta kana muskupash kanchichu, shinapash kachun como que makipi chari hushpaka chay nidos o chay washalla rimashpa nali kachishpa kashpa rikuna hukunataka, pero imagina ninchi paykuna imagina ushaytapish nacharin shuk control tacharin nacho makipi charihun nacho mashikuna chaymanta na shikan kan na imata paktachita na ushan rimaykutaka rimaytalla ushan nacho mashigukuna shina yuyani nacho pero na muskupashkanichu mashigu kabalta rimashpaka. Shinami kapan ya Eddie Ramírez Nipan, buenas tardes mashi, ¿qué significa soñar con un olor como a azufre? Ari mashikuna kay ashnaykunapi rikushpa nacho tukuy sikikinpa yuyaypi chay ashnay na alita ashnahushka kawpika ima kashpapash hina mutijiringapa kanga nacho na ali uyaringapa nacho si mishki ashnayta ashnahushka kawpika ari ima kashpapash aliman katina kawpi alillata imagina ninchi me llega el buen bien prosperidad ari su prosperidad ni panchina caña ashaguta ña upama ringapa na chaymanta ali muskuy o ali samay ali ashnay na ali ashnay pistian nacho ari chaymanta shina kan eso isturbu shina kan na ali ashnay kashpaka mashiko Shinami kapan mashikuna Isabel Perugachi kilkamushpa kapan buenas noches nin mashigo saludos desde Yambiro nin Ari ñami chaymanga tuta yarin. Ari ña kaypika punllami yashpa yanchi nachu. Marta Farinango Kilkamupan, buenas tardes mashis, ¿qué significa? Soñé comiendo uvas gruesas nin, yupaychani nishpa Kilkamupan. Lunsata mikushpa nin. Mashika nachu maskupashkanki. Lunsata namikushkanichu. Namikushkanichu muskushpapish. Ari mashigukuna pero kay lunsata mikuyka imagina nipanchi shu yanapari makipurari chayta paktachita ushangapa taringapa shina kayta rikuchin nin shukpika nacho kutin shuk ñukanchik rikuypika lunsata muskushpaka
May manda pigupas achiwa gutarakarang mashi. Ariña, y ahí pica panqui, cumbida mongi, compasión mari, ay marichipica compasión mi. Ari Víctor Morán, las serpientes son las tentaciones de pan, ¿ya? Yo recuerdo, shuña capán nacho, yo paichanchi kilkamos camanda. Anebrito Ternuritas TKF Nipan, buenas tardes, Masi. ¿Qué significa soñar? Una persona que ya no puede tener bebé, lo tiene y este bebé le empieza a pararse de pie y luego se cae y se rompe el piecito, Nipan. Ya, shu, wawata na charing mashigu me hasta ungariña, wawata charing, shinapa ña, wawaka shayarish papashkan nin, shinapa ña, hipamanga, urmashpa kachakiguta mi hakin nin. Cheka, imashi kapan, imashi. Imashi mashigukuna. Ari, imashina kashpa pasi, wawata charishpa, wawata, cheka, ima kashpa pasi, chay imaguta nishka o mana aliman rikushpa kashpa ninahushpa pash chayka ñavipi rikurishpa chimbapura nirishpa cuenda chay nishka kana hawama llukshin hasta wangarin chay nishkawanga kayshu urmarishpa sakirin nacho na ñukanchik ari ñukanchita como que wawatashna nin nacho shinapash kacho kayshura ña ali chimbapurarishpaka kayshura pay llakirishpa sakirina kashpa kaykunata riksichin nacho mashigukuna suma pacha mashikuna ñakaypi mi kilkamushpa kaypan Julio Males alipunlla mashi que soñar subiendo montañas y montañas nipan ña suma mashigukuna ña chaytaka ña suma pacha ima ruraywa kashpapish alimi ñawpama katishpa kadripanki nacho ari ñawpama rina kan ashtawan hawama bichachina kan imata rurahushpa llamkahushpa mirachishpa katinata riksichin mashikuna ari Marco Ramírez nipanmi y qué soñar estando volando nin buenas tardes Radio Ilumán alichishi mashikuna ari wambuhushpa hawata wambushpa rihushpa mashigukuna ari shinallata kan nacho imapi llakichinqapa munanahupi llapinqapa cuenda imata kashpapish nahupi na mashiguna urmarinki kikinqa maymanta llukshirinki hawaman hasta mashnakuna na kikinta ñawpama richun munakunaka ukupi sakirinki kikinqa hawata yalishpa rina chayta muskushkata riksichin nacho volar o sea suerte kan nacho mashikuna Ari, Shinami Kapan. Justin Sebastián Lain, Kilkamushpa Kapan, muchas gracias, Mashi, pero quería saber qué significa soñar con un terreno que tiene frutos y que en ese sueño está mi madre que descansa en paz y una vecina y que en ese sueño hay personas que nos persiguen. Muchas gracias, Mashi, Dios le bendiga mucho. Yupay Chanchi, Mashi Justin. Mashi Gukona, Yupay Chanchi Nacho, hasta Wangarin. Alpata Muskuika. Alpata me dijushpa ninch tupujushpa ninch nacho alpatema tupujushpa musquipash wañuita uyangapa kan nacho shinapash kachu frututa charin nacho no kimbimanga kaykunapash puede ser que tiene sus bienes sus propiedades pero maiha chingari mashi kunat pakta uyarin nacho uyayatapish naño kanchpi pachayalipi uyarin chay manda ñakay imashinaninchi imaguta kashpapish chay chingaripi pero charishka manda imashimipash uyarina kagupi kaytaka muskuchin mashigukuna nacho o sea shina muskurin Shinami kapak mashikuna ña kaypi Richard Kushkawa Males nachu tigra china urganchi paipa moscuitapas ña kilkamushpa katipan gracias Masis por la respuesta pero por el momento no me falta nada ni hasta Hungary no me falta el pan de cada día me ha dado muchas bendiciones gracias a nuestro Señor Jesucristo nin yo paichani ña alimi kapan shinakashpaka ari ña kaypi mi kilkamushpa kapan sisa buenas tardes, Mishis Nin, Mishis. ¿Qué significa soñar que maté a una persona y encontrar oro, Nin? Y encontrar oro. Chuta, mashigo, mata rura parcanguicha, nacho. Ari, mashiguna, ¿qué pipasha, shata? Imagina, wakimbika. Asa ashaguta ñukanchipa harkaykukunapi mi ashaguta kayta ushan nacho shinallata pero kay oro tatari finika
ñukanchipa kawsaypi mikuy mana illanakawpi nachu mashigukuna murukuna hawalla taririna kawpi wakinpika maski karakllapipish pero charina kanchi nachu tarina kanchi mana pishilla kanakan ali punllakuna shamuypi kanakan chaymanta kaykunata rikuchin murukunatami rikuchin nachu orota rikuchishpaka mashikuna. Ari mashikuna ña yaypi kapankichik. Yolanda Farinango, buenas tardes. Carmencita nipan, ¿qué será soñar cuando está lloviendo o ver de lejos la lluvia nipan? Ari kaita kanalita ruranahupi mi shina moskurin nin nachu. Shina nin nachu mashigukuna imapi shukta moskuykunata charishpaka limikama riksichishpa shinapash kachun. Maymanta ninchi nachu tamia hushkami pero ñukataka nahapi warkachu ninchi nachu. Paka hurkanimi ullandupi mishaya hurkani. Ni hasta ninanta también, pero ñuka rina tukupika ñapashmi ña tamiapish yalirka ninchi nachu wakinpika tamiaka ashatsirapau hapirkami ninchi nachu. Na ali yuyaykunata charishpa mashigukuna imata kashpapash disiana hupi nipuntaka ninkarian nachu fukuchina hupimi ninkarian nachu. Ari pero sinoki paykunapa deseo na ali yuyay takacharinahu nachu ñukanchiman shinapash kachun rikuhushpash naymana pasan yangamanta imatapish ruranga nachu nachayagpipash tamiahushpapash pero nachayan chay tamiaka na ali yuyaymi como que llukshin nachu paykunamanta y ñukanchipi chayachishpaka imashina ninahurkanchi nachu shukta punllapi ñukanchipa energía nipanchi chay pishi kawpika ari ñuka si mashi Humbertuta nisha hasta kaytaka imashinata shinash hasta wañushpalikamun irkishpalikamun yahuywan si kikin débil kanki ñukapa rikuywan hasta mutilla rikusha ima yuranma rikusha hasta fiñalla rikusha hasta kanda pacha kayma nishpap rikusha chayka hipamanga kikinllata irkiyata ushanki yankata nachu ari chay kan chay mandami ninchi nachu si energiata imashina shinjilla chariypika mana yalita ushan mashikuna hasta wangarin tranquilo kanalla kan nachu shinji kanata mas kanakan ari silmanmi kapan mashikuna ña tawka pacha mashikuna mikilkamushpa kapan ña ishkay chunga kanchis ña mensajikunami ña katipan shinapash ña ñukanchipa pachakunami ñapash tukuripan chaymantami ña ishkay pachapika ñapash kilkamupaychi nishpami convidapanchi ña kutin ña ñukanchipash wakin villachikunawanpas rina tukupanchi nachu mashi Carmelita. Ari mashigukuna shinami ña kaykaman mas hasta wangarin shina pakta katishpa kanakushkakunata imashina nipan hartos quiz ni hupan nachu mashiku yuyaypi kapanki chay uka ñukanchik moskuypika irkiyankapa o irkiyakta rikunkapallapish moskuymi kan nachu ashakuta cuidarishpa kanatami ashtawan pachaka riksichin nachu mashigukuna si anillo nipankichik nachu no anillos en el dedo de los dos perdón anilluta nihushkama kashka sawarikukunata uyapanga nachu ari sawarikukunata yarina kawpi nachu mashigukuna ari shinami ña mashigukuna kirukukunata ima fakishpa kanahu kaykunami siempre manda imashinanchik ñukanchik kawsaypika ñukanchipa tayta mamapami kirukunaka nin nachu chaymanta wakinpika irkiyana ima kawpi wakinpi imapish yanalla kawpimi kaykunataka muskunchik nishpami riksichin mashikuna ari mashikuna shinami ña kispichita mañapanchi wakin kilkashkakuna sakiripan shinapash ña kayandi shamu punchakunapi ushashpaka hapipashun shinashpa rimarishpa katipashunchi ña kay pachaukamami chayamushpa katipanchi kay en vivo manda shinaka anchurishpami kagripanchi yupay chanchi rikunahushkamanta mashikuna ari mashigukuna shinaka yupay chanchi kay kama pakta kashkamanta kaykunan awaki punchapika muskuykunamanta kaya awkari punchapi ña kutin riksishpa kanahushun unanchaykunamanta ñawpashpa villay kunamanda nachu shinallata yupay chashpa convidashpapash anchuripanchi